بله تماشاوان هیجا حفظ رو که پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیاده صالح مسلم گریدای روسیا سکنا روسی واجبین چارالیشی ادعاین گلک بالکش بگومان ایکو آنینا زمان هیم گریدای وان مجاران شتو وکاری سیاسی دکتر اکرم مننجی ستوکهلم میوانی من سلاف بوده که اکرم نه ادعاین گلک يعني بالكيشي كو صالح مسلم تينا زمان دبي جاكو روسيا في هرسي دولة دانا دورا خو جبو برجوانديين خو و أرمان جاوا جوين انشارالي جي حلوة شاندنا ريفا بريا خو سرا نرخانت يعني تدفي درباري دا چيه يعني روسيا وها في هرسي دولة دي جوين كو ريفا بريا خو سر تيك بدن كي أكرم بله سپاس کاک جمال راستی اف پرساد جنابت دارم مگله جارا بتر به پروگرامی مگله جارا شروع کری بو و بلکی اف 6-7 سال جنابت زانه و سرما پرسانا گله جارا ام هاتن به پروگرامی تتزانه يعني قرعتك مده او بيانات صالح مسلم نه بيانات سياسة وانا كي جدية كي لسر آستا سياسة نابدولتي كي بياني وغي جبرگ یک جه روسیا برای هر کسی لبرجواندی خود گرد یا تشکی غریب تنه یک هر دولتی اوج برجواندی خود گرد لذر که جماعتی زانه ما به هر رجال اجرا بحث کردیم بود پروسسا جوینه جنیو ده پروسسا جوینه آستانا ده روسیا برای هر کسی جه که پیاده تخص که وقت طرفه که کرد تکرم جوینه جنیو هي دي خبر دا خبر ود دا نكتن جبينا جليل تبي امريكا ندقوت اريجي لامريكا نلدجبو امريكا ندقو اريج برجع امريكا تكلي مخالفتها تركيا هبو ندخل عاجز بك وان تبان ضل او نلدجبو كفاده تكتاي شقا چنجرا لابروف تزانه باغدان و بيان دان برا كورت ورته كان جبينا جليل هي ده نتشو يعني برا اشكريه نتشكل دي پاشه تو زانه جوینه آسان دستکری جوینه آسان تو زانه مفهوم بدره بتر صحبت کرد شروع کرد که دیسا روسیا گوبرا کرد بسری خواب طرف ورته کرد جوینه آسانه نه نام مخالفتا سوریده بیش شاغیجی نه پیاده و نه انه کسی خوان دانبر نه چون جوینه آسانه جی بگو ما که جمال اگر تی بیراته نه جاره کنه دو نه سه ملوی داره 10 جاره گوت کرد لازم كرد حتى كتقلي روسيا وامريكا نجي هاي استا هري بلند كي ناكوكيوان يعني شوري خلها بكشيدن كرد بيد فرصتي كار بينن روس وامريكا نلدجي كردان هر دجي خوازن شاره سريا برسا كرد لكرد اگر ناكوكي روسيا وامريكا بين حدود داوي وشوري خلها بكشي وقت نها كي اكرم دبي درباري ده من دخلشته بپرسم كي اكرم يعني نها صالح مسلم دبي جاكو روسيا البرجواندي خدگره امریکا البرجواندیین خود گره لی بحثا کردان ناکه گو برجواندیین کردان چنه یعنی کرد جبوی برجواندیین خو دیالوگا خوی کردی بسر نخستن پیاده ریوبریا خو سر غلطین وی چبون کو ده دیالوگا کردی ده کو نها خستنه بن مرشد قد بحشی ناکن دوی درباری ده گر دیتنون خاندناته قال لك سباس برسا قال لك جيدة كاجا تحط بركي جوهري مسألة أساس برسات توكل غاسيا خده يعني تدزانه ك نبيا ده ونا أنا كسا أو بروسيسا كروسيا جتين 6 صلاة ده يبدأ سبيكر كتقول ورن أنا ببن نابين شيد نابينا وحكومتها مركزية شامل ده والطرف قناعتي أمريكا جمال نا أنا كسا ونبيا ده أو فرصتك تاريخي وبرداش بوش جنابي تدزانه يعني روسيا فعلي رولك وقت طرفك ددا كردا يعني وقت طرفك يعني دبين لجتماعون يعني مشروطية ددا كردا لي كردا خلنا دابلنا أنا كسو نفيد نفسون جبينه حتى جنابة الزانة لافروفشي باغدانوفشي وقال لك بس كونسروسي روسيا الهفلينجي قال لك جرا تكرار كرن دبي كردي روجافا تجربة برايا خوي باشور بستينن او تشبو كاك جمال او كردا تقول وقت صالح حفتي تشاوا ام بو نابينشيد نابينا حكومتها مركزي بغداد ورحمتي بلا نستفاده انه هاجي امادان نابينا كردي روجافا والرجيم ببن نابينشي لشارتريه كي بقرن لي كردا او فرسان بكار داني كاك جمال تقول زاني من بخور بدري بكي ماي 6 جارات تكرار كريه
تزان تبخوشی گله جلال بگدانو بلاروش گوداری کردی که وانی تکرار کردی لی کردی رو راوا کاغ جمال نه انا کسی نه پیدا قناعت مده او فرسند هاتن برنگیوان او فرسند تاریخی که امریکا جی یعنی روسیا جی نلدجی کردان و از باورم هر دوجی نهایی نلدجی کردان لی دوهیزه مزنن مشكله ما مشكله جلوبال قال لك جارا او كرد هرك الالي كي جبهه دمينن كرد ناب نقاد دچن نحن نهايه نها وريه تشتاك اساس تشتانها روسيا دك تجزانه روسيا دهابينا شويد از باور كي مبتر دي البدرت ام تيلي بون روسيا لويج بنا طهران اك هابينا شي بو نابنا بوتين واردوغان وسلوكي ايران ده اشكرت اردوغان اشكرت تيار ذكري جود مال لسر دركتنا امريكا المنطقه الهفكر تشتي انقادر او سياسة ويشاغي بو يعني دبي بيادي او سروكي بيادي بس هبسروكي يوان وقت صالح مسلم وإيرني او بروسس خوشك دي تبانا او بروسس هيدي بر كيكا كرم هر وها گريداي وانر خاندني تجي تخوازم بپرسم نوها دوهي هفبي بنا مظلوم عبدي شي هبو مظلوم عبدي دس نشان دكا كو او بخود خو وکه هیزکی سوری دبینن دخوازن ببن بشک ارتشا سوریه جی لی سوریا خو نزیک ناکه لآلیه دین وکی تدس نشان کرد یعنی پروسه برب آسویه کی وساده چه گو کریزا سوریه ممکنه برب داوی و بچه کریزا سوریه yani hinji gelo dem heye go Kurd bikaribin bi awayekî yekgirtî ji vê proseyê yani sûdmen derkevin bikaribin ji vê derfeta dîrokî sûdekî werbigirin tu çawa dibînê kekê Ekrem? بله راستی که جمال قناعتك مور يعني او تشتي بري ما بحث كريبو چند جاراكم كتبو سياسة روسيا درباري روجاواي كردستان دي كتوزانه كروسيا هم جبينا اصلا اولي جبينا جنيزي دغو ام طرفن كردي روجاواي سوري د پاشا روجا د چارسري اپلګري کا سوري دي او جي خدي ماخبن روسيا هي يسوي فكره خوي روسيا او فكره ناتي جوهرتن نوهاجي برپسي روسيا بل اي وزارت دربنه konstrosyon evleri ve böyle çandaki Süleymaniye cebine katibuye yani siyasete Rusya ne hatı gördünüz derbarı Rojava'yı kursandı ki o fırsat tekrar kalacağım yani Rusya rast mümkün peyde ya ana kasabej valla rejima suyu xana bertişteki kalacağım Rusya çend ara goten rast biciliye ki düzcibina pergireye ki var hal nabil pergireye ki var ciddi كتب صالح هاتي والجلسة هب چند جنان حل بكن روسيا دقوتن هون خواد مثلا هون شد خوادن زلال بكن وورن هون فدراسيون دي بيجن هون اوتونومي دي بيجن هون اوتونوميا كولتوري دي بيجن ورن امي بنابين شي بنابينابا والرجيما سوري ده ها لفر شي لفر جدينا ده يعني اوي بيجي انجامك ازبرغ روسيا فكري دغو امي رولا خوي كتاثير ما سوريا امي رولي بليزن که جبو چاره تکرنا پرسه لبیدره ام معنای چیه یعنی سوریه هنکی که بگه کرد هنکی که بگه یعنی خزان وقتی دیالوگ تو به ازش دیالوگه هدی هر دو عالی استیل نقطه که سکلن لی کردا کاک جمال تو جناب تزانه ام به جبیه که بشونا شامل جپل گوتن ولا رجل شکنا بیزه ام قبول نکن یعنی اوی هنا کاروان گوتن نکن ندکرن یعنی دخوازن بیزن هم پیده و همجی انا کسه گفتگوی برژیم سوری سیاستك جدي زلا ريندان جبو روسيا روسيا وجربت لاوروف جرا داوي ايدي جو ايدي امريكا روزا كي وي بر اري امي ور دجينا سوي بامنا يعني بروسيس سياسي ور چنابه وجنابت زامه يعني هي دجي انا كذا بروسيس سياستك ور مشاندن يعني من از خازميم چه سياست روسيا درباري كرداز ناتي گوهرتن انا سوري وتركي الهاف بكجي او سياسات روسيا درباري كرداز ناتي گوهرتن بله سپاسیاتت کم که اکرم önən جی استکهلمیل gelmem.